Selam dostlar. Selam. Sizning bilan Qarash turkumi. Bugun bizni g'adatdagi endi voqealarga boy kun kutdi. Hozir biz sound checkga boramiz. Ondan so'ng bizni shig'ish kutashak. Shig'ishimizdan so'ng biz studiyaga borib yangi she'rimizni yozdirishga tegish. Endi studiyadan so'ng biz hali hip hopga da ilgiriga tegish. Bilmayman barisidan nechik ilgirimiz, lekin barisida o'zingiz ko'rasiz. Bizning bilan bo'ling'iz. Dostlar, biz kelib jetdik. Bizning mashinamizda do'stlar, yigitlar Aynaz. Личный водитель. Aynazga rahmat, har vaqtda erta. Benzin ақша пешерге атпаңыз. Bilmayman, nechta turda ishlaydir. Доми, бери камеру. Bir снимали. Вы кіші, может, от меня бермейлер камеру не чаптыр. Мен көп істеймін, потому что бір істейді, что сам меня тұқтады болмай. Барамыз. Soundcheck yasaganda eng qizig'i kishilar bor edi. Qizlar, yigitlar, haligi shoraga kelgan kishilar, oldan kelgan kishilar bizni ko'rganlardir balki. Bizga bu bik yordam etdi. Biz endi tochkalarini da qo'ydik, tovushni da tekshirdik. Mana shu vaqtda bizga nidir o'zingga bir ishonish ortdi kibigaymi? Lekin baribir do'qinlarning hissi yo'q tugil edi. Lakin çıkabat dedim yürek yarılar Ardında ay olur benim Lakin minden var kilesin Ne kireksin ha cevabımızı Başa kızlar arasına Sine gözlü Hani güldes yasalan yaralar Alarına ilk vakit cevaba Benim güzelim bilesin uydama Gül altından yerini de buylama Hem bir güldes yasalan yaralar Alarına ilk vakit cevaba Benim güzelim bilesin uydama Gül altından yerini de buylama Репетировать өткеннен соң кеттік Ошарға. Руслан, я надеюсь, сіз белок. Біз бір сағат болмаса, жарты сағат болғандар енді шератта басып тұрдық. Онлары біз ошап кеткеннен соң әйберлерімізді тұрғызып қалдырдық. Онлары яңадан қойттық. Boş yo'g'olib da qolamiz qayerda. Ну, вақытында жиылабыз. Идем уже в ту сторону, где мы должны выступать. И видим, там стоит достаточно было много людей для такого выступления. Не на реке.
Кешеләр безне бик якты кабул итте, бик җылы кабул итте. Алар безнең белән җырлашып тордылар. Sen benim şinyatlı şahıdı Hislerine tıkırdı Sunuldu Yüksek dokü Sin ahu Yürekli şiddet Yine şahu Kendi gönülde sine salan yaralar Kalarına dik vakı devalar Benim hislerim bilesin oynama Gül ardından yeririm deyip oylama Her bir gönülde sine salan yaralar Kalarına dik vakı devalar Benim hislerim bilesin oynama Gül ardından yeririm deyip oylama Gül ardından yeririm deyip oylama Azaplanma Gül ardından yeririm deyip oylama Gül ardından Azaplanma Gül ardından yeririm deyip oylama Gül ardından Azaplanma Алар безнең белән бер дулкында, аларга кирәк мондый җырлар, мондый музыка. Шуңа күрә бу безгә ниндидер этәргеч, biz дөрес юлдан барабыз икәнен әйтә бит бу. Başka birine bulğanı Bu məhəbbət ikəni Şundağına anladım Başlık olup kaldım mı? Görülüp varsan Yigitler ayağında Etindi serinle Koşurma kızlarınla Yaşın hislerinle Reytingde kulağımla Dostlar biz bunda kızdırdı. Emotsiyalarda barımıza başladık. Mit süzlerim yok mu? İnanmıyorum. Kızla ilgili. Burada инкуны доверчилеген кебек тойлады ул. Когда мы сфоткались с одной группой девочек, они уже стали уходить, и одна подбегает ко мне и говорит, а кто из вас Булат? Я говорю, Мин. Она взяла такая, обняла, а я такой, оп, чё? Она, я думаю, ладно, тоже дай обниму. Я вообще удивился. Һәм әле шунысын әйтергә кирәк. Ничек әйтик? Йылдызлану булмасын иде. Мин монда әзгенә ничектер сизеп калдым. Безгә монда игътибар вообще бик зур иде. Без сәхнә артына да кирип киткәч, безнең янга килеп фотографияларда төшергә, селфи ясарга сорадылар. Бу минем өчен теге аның хәтле бик зур яңалык дип әйтмәс идем, әйме. Ләкин игътибарны һәр кеше ярата, артист кеше ярата. Иң мөһиме башны югалтмаска. Достар, инде икенче чыгышыбызга килеп җиттек. Саундчекны үткәрдек. Нокталар буенча, рәсем буенча, сәхнәдәге урыннарыбыз буенча без барысын да тикшердек. Хәзер инде дулкынлану хисе белән җыенырга, әзерләнергә кирәктер дип уйлыйм. Без чыгышыбызга әзерләнәбез. Мои носки сломали. Это, наверное, размер с 30, да? Делаем так. Это лайфхак. Берем и растягиваем. Фокус. Фокус. Ну, стал 35. И еще 5. Нормально получился? Все. Сәлем дуслар, менә күптән түгел, менә шундый 4 егеттән оешкан караш төркеме барлыкка килде, оешты дип әйтәме.
Mana shunday yashayaplar. Qarab ham o'zlarining ayrim shunday stili, o'zlarining mening de o'ylayman kelajakda bu proyekt otomatik o'sar, yigitlarga borib o'rganishlar tilayman, bir-biringizga do'st bo'lamiz, motor bo'lamiz. Давайте. Раз, два, три. Ура! 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 Ana shunday deviz bilan yashaymiz. Biz gruppada ko'rsak, uра, uра deymiz, ya'ni mushtarisga. Men bilamki, mana aytasiz. Yo'q. Bu qarash. Bizning qarash. Ha, все понятно. Qarash. Qarash вперед. Давай. Bu qarash. Bizning qarash. Ikkinchi chiqishimizga kelganda u bizning sahnada edi. Anda jiddiyroq bo'lirga kerak edi. Anda ikkilatda to'lqinlanu. Bundan nechikdir laytov yengilroq edi uramda bo'lganda birinchi chiqishda. Ikkinchisida men dikni to'lqinlandim. Tog'inda qatroq to'lqinlandim. Aytolmayman menda nechik kelib chiqqanini, nima? No, sukmadilar. Bulay tege benim uchun eng muhimi harakatlar endi. Ana mening kollegalar deb aytdik, mening tirkimdoshlar borisida bilan harakatlarni durust ishlasam, borisida yaxshi bo'ladi. Jirga kelganda jirlab chiqam endi. Tege qo'rqinish tugul. Tege bosib turib ta jirlayman endi men. Главное to'xtab qolmasqa. To'xtab qoldan ekan bitta. Yigitlar qo'ya bora, men shunda borga tegish. Ijodimiz bilan mana bugungi kundan balki tanishib, qiziqsina boshlagan kishilar bilan ular bizga kelib, motor so'zlar aytdilar, bizning ko'ngilni ko'tardilar. Ham shunday aytishga kerak, Instagramga kelganda, bizning sotsial shelterlarga kelganda ular storieslar deb aytamiz, bitta storieslarda ko'p video, fotolar kiritganlar. Bu bek rahat. Bu bizni tag'inda ortiq, tag'inda ko'proq ishlarga nidir stimul beradi. Sizga murashahat etasim kelar. Bek zo'r rahmat sizga, kishilar. Шығыш жасағаш енді жыр яздырға бардық. Өзі біздің яңа жырны, айланы кіші білмей. Bizge aranжировканы жибердилер, музыканы жибердилер. Яңа жырның biz yigitler bilen tыңларга отырдык. Birinci анда bir bit бар. Деген. O mene şoңардан ниндидир уйлар туды, ниндидир күз алдына келди. Су, син суга секересиң кебек. Яки син койдагыр ұшасың кебек. Bulutlar, tau, ниндидир мына шундай иреклик күз алдына келди. Шуңа көрө биз егитлер менен отурдук да мене нерсе турында язарга керек экенин бизге күй үзе тема берди дейерге була. Сначала придумал вот это. Мен
занимашан да бітесіздер. И все, и потом потихоньку. Бу жырны да газаплама жыры кебек киңәшләшеп, һәрберебезгә ниндидер теге якын теманы алдык. Ирекле. Бу теге Аллага шөкер мин ташлаштык, без синең белән очрашмыйбыз дигән сүз түгел. Барысы да яхшы. Бу ниндидер икенче сулыш ачылу турында. Ниндидер теге бу негатив түгел, бу шундый позитив жыр. Моны җырларга да рәхәт. Бу үз-үзеңне алдаудан китү дип әйтер идем бу җырны. Yürekle min yürekle Gözüme karama Ni buldu sırama Ömür bir dinle Yürekle min yürekle Ол мөнәсәбәт турында гына түгел, ол белмим, гаиләдәге аралашу турында булырга мөмкин, берәр яки эш турында булырга мөмкин, нәрсәдер сине тотып торган, аннары син бүтән границаларны йыртып чыгып очасың тауларга, күккә. Минем уйлавымча чыгыштарга караганда мин студияда тагын да ныграк борчылдым кебек. Чөнки алдагы яздырган җырга караганда бу җырны яздырыр өчен минем өчен белмим китәр өчен ничектер минем өчен вакыт әзрәк бирелде кебек. Чөнки безнең монда реалити, безнең камералар, бөтенләрне өлгерергә кирәк, җырны да өйрәнергә кирәк. Әле хореография бар. Һәм ничектер бөтенесе килеп терәлде. Вот по-человечески начал петь. Вот. Поставил человеку голос. Минем өчен яңа кеше түгел, мин ул кешене беләм, Айнур белән күрештек. Айнур ул үзе теге ходячий позитив дип әйтергә була. Һәрберебез теге яздырылганда кайфләребезне күтәреп торды дип әйтикме инде. Борчылырга мөмкинлек бирмәде. Все, молодцы. Давайте, жигитлар, пока. Всем счастливо. Давайте. Не за что. Давайте. Давайте, пока. Пока. Счастливо. Ой. Все нормально. Все нормально. Давайте, ребята. Давай. Круто, круто. Отлично. Ура. Все, супер. После звукозаписывающей студии мы вернулись обратно в творческую студию продвижения и начали репетировать наш танец под новый трек. Этот танец нам поставил Денис. Танец такой очень, мне кажется, такой лайтовый, должен зайти всем. Прям такой свободный. Вот как песня свободная, такой же и танец прям вот свободный. Ну, я так думаю. Шараке выбрался там. Всегда ему что-то не нравится. Ну. Сез беләсез бит, мин хореография белән дус, бу төртү түгел. Хәзер ничектер дуслаша башладык кебек. Син дип түгел, ләкин инде барыбер навый дип эндәшә башладым буга инде. Бераз аңлый башладык хореография белән бер-беребезне. Бу мактанып әйтүем түгел. Ничектер Денис куйган бу бию, әйтем Денис әллә мин ишеттем икән, бераз җиңелрәк әйбер бирде кебек тоелды миңа. Бәлки газапламаны өйрәнгәндә минем бер нинди теге тәҗрибә булмаганга авыр булгандыр инде, әмма. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu движение эшләгәндә, улар артта, оннары алга эшләгәндә крест.
Дамирга келіп шықмай. Сіз оқтырамаңыз, біз номерді нашар біләдік. Çünkü üçüncü связканы бізге Дениз ең соңғы сөйтіп қойды. Соған көре әлі үйреніп беріп бітмәдік. Кімдер? Мен үйрендім. Мен мұны подтверждать аламын. Я, наверное, опять так вижу. Next шулай. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Есть? Бега. Ол номерден біз әлі шестартабыз, шымартабыз. Ол номер, ол жер үстінде бек қоты ішлейбіз. Аңла бұттан, битақыр бұттан, көңілді тырнақыры кештірі ұмағын шықсыз сөйден, бірді қызған өссөйден. Аңла бұттан, битақыр бұттан, соғындыр ме өткенін, ұнатырға мен аши сені. Aşırma atlama, güdeli kullanma, Baydırman dine, birlikte Gözüme karama, ne oldu sırama, Bana birliğine, irekle birlikte Бізге аны жеріне жеткіре керек. Сізде оны көрерсіз. Ой, сізде. Сізде. Барыңызда көрер. Seni uçratkan günde bir ayırmadık iken yalan sizde Hazır şekerim kaldı birlikte yuvaşıldı Kuş gülecekten adım yazarım Seni gariplerim soğuklu hislerim Boşka karışlarım Aydansın gibi uzan olduklarım Salayım alınlarını Birinden Karşıma atlama Göterdin boylanma Baydırmın dilme Yüreklerin yürekle Gözüme karama Ne olur sırama Dönme birbirine Yüreklerin yürekle Последняя связка была огонь! Ой, Хотел сказать, попарно. что когда начинается рэп, мы так его хорошо начинаем, ой, точнее, я его так хорошо начинаю читать, что ты прям кайфуешь от этого. И забывается, что надо танцевать именно третью связку нашего танца. Бұл қараш. Безне Ораш! Сама синхронность бітті. Әйдә оң қол білен, ник сол қол білен. Кім сен сол қолды? Әйдә бүтін қол білен. Аяқ қол білен. Эй, Игорь! Давай ногами тоже. Не, братан. Давай ногами. Жүлерге айтсаң, Это будет интересно. Ну, я парайда. Биктер. Бұл қараш. Нормально? Ой, нормально, братан. аяғымды қайырдылар. Все. Бүгінге шығарылышымыз тәмам. Сау болыңыз. Пока-пока. Пока. Сүндіреміз. Бар, файдыңыз. Бұл күн рахат күн еді. Не үшін дегенде, бір қарасаң, ойлап қарасаң, айма. Сен бір жерде болырға тиіш, анарсың екінші шығышқа барырға тиіш, сенің тауыш, харакетләнәсің, бітінде арасың көбік, айма. Анарсың студияға барасың, анда яздырасың, анарсың хореографияға, ғөммен сенің қалың қалмасқа тиіш, айма. Сен қойандыр энергияң бітірге тиіш. Ләкин, бұл біз яратқандай бір, бұл біз бара тұрғандай бір.
Бу безнең Алла бирсә, яшәү рәвешебезгә әйләнер дип ышанам. Ниндидер теге авырлыклар онытыла. Ниндидер теге арганлыклар онытыла. Һәм син менә гомумән хореографиядан соң чыккач, нидер зур эш башкарган кебек. Күңелдә ниндидер шундый рәхәтлек һәм барысы да синең теге хыялларың, теләкләрең чынга аша кебек. Бу рәхәт һәм бик нык ышанасы килә тамашачыда моны күрер һәм безне ничектер аңлар кебек.